Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Hakawi na kijingyalap election kakartong kaseng NPP kakong Ampareen lingdo. Kalau ong Haduh Mynta kamtip Katno Ngut ki kartong kidon kibayakhun hakani ke election MP Lok Sabha. Kalau ong bakam kuak ru bantip Henry kabadan kam kalong ban pen krek Ïaleh ban poi syakat hong. Kalau ong ru ngamdon kaspa kapau Henry ngadon tang kajing temu kababaha bat kajing testa ban trei bat pen I daki kam ban net syaki shnong ki thau ban pen sngut hu iki pat ba. Syuk-syuk kalau ong bakam yang yakhun tang marway yakani ke election Henry da kajing kershan lang ki bahayang hasem. Dapat telingamin. Kalau mau pemadam juga nyelek bersyair di ofisa saya, itu mendetikkan. Kamu dong, ngalu ketahuan kalau mau kita nyelek, nanti yang akan mau important kita. Kalau dong yang akan ngapain ngapun kerek kumno ya lebih, ngapain nyelek kumno berbuat saya katakan kau. Sisa ngapain ngapun sebab ngapun aja. Ngadatang kat jingtu ko ba bat ka jing testa ka ngan dai ngan PEP ngan man pa shi snong ki thau ki jopi bat kan ma ko we ka Ampareen ka khan election ma we ka Ampareen ka wan bat ka yen ka sa para jo nga bai lot na ka bai ni wa na ko ka yen ka sa ban shakri hapun tre ka yen Habdan kata cimon lang borok siyen sisem. Kenang malasay pindawahi kaya pikir dan pidan sedeli. Yang akan ke. Nakani kata sedeli bukan hafal dan kini kipan dan hangi dan betul-betulnya kata kampus seperti kaya tua.